bangsi pini ladak lumbayong katsa presiden aberunong lo alang le hem chataya lo nang letum perangke atum apan ke hang pen nang letum palam tisi ini karbeng long ra tum pan kapacini dun kan tum malam tila pelo non malom karbeng long autonomous council ahin pen forest along department along kacuklem abang pu bang phi tumpan aron re po amen pen aron re po sapuri kacuklem dun po amen pen karbeng long autonomous council kacari pon CM akia hai lapen alang li tum dak tim karbeng long unang koko tim karbeng long pen ba council ahin pen sukos notice kipali rokura pinangan forest along kacuklem abang pu bang phi tum ning du ning oi pen pinangan suluk sedaka tumon asom kijab dulu nasi labang so puthak nilitum sitame nilitum ahin pen sitame je karbeng long autonomous council kacari aja pong kidu abang pu bang phi tum phan nilitum ahin pen sitame lam thei si mate labang so akisung rada tum akisung abang lang pon pen puthot alang tum phan ning ki thei pen puthot alang tum ning kidu ke thak sitame ke chupa thir thak jia phan karbeng long autonomous council atum phan ithei thini kachuning ri mate kapachini dun kan tung alam the dolo lasini le tum ke thek long abang ke non karbeng long autonomous council abang so cause notice hala illegal pu aron re po sapuri ke chupa long dun po amen pen atung phan si so cause notice pele labang so ke pale pen jok hala so cause notice ka chudeng dun abang pu bang phi atum bang pinangan alang atum aduk dulo kasi pinangan alang tum akisung ason si dulo alang tum ke claim ji ke dam ji aphira phar chi thek theda ason si kado be karbi solang dwara tum tame thek long lo lasi labang so long abang ke nili tum tame ke thek dun long abang ke council atum prabjin pen misen mi et pen alang tum je so cause notice labang so aputha abang prabjin pen review alang tum chi review thusik ba prabjin pen alang tum ke theki ding tum pen alang tum prabjin pen che hang thusik council long chingwai pi ta prangra la pen anchotali hala ko anma kisung ke phobang phi tum phanta me hang pen alang tum chingwai thora prumra isila tum phan ning ke pathe klong alam chak pisia ke me athema alang tum tame isi dakar biang long polo mithang ki du ke lakara da tum sai dilo la pen nili tumahin pen sitame hoglo adio ding klui pen labang so forest along ithithini ye council atum phan ke hang pialam thidu bon sitame je nili tung ki pu bangke komane ahem tun ki thir tang komane ahem arit ki thir tang atum phana bangke free nang ne labang so ahem arit ki free pen ke pahang ju pahang ha je phan le nili tumta bang so ken kam ka chi yor pon kali bon sita hala ka bidat lang atum phan ahem arit ka belang atum phan le kim pira la tum phan pe dulong thapo bangsi nili tumta kachuni ri ke padu pon labang so puthak non ke kithir tang ahem arit labang so ahem arit ki kim chok che tang pu pen council tu mathasi alang le tum council tun tai sia ki me ta hai me ne kamatha ke je labang so ahem arit bang ke ni tum repair pi pruipo repairing pi pruipo moromot pi pruipo pu sia kamatha ta hai me ni sitame isi ahem tun long ke do bom ahem pridaksi angko lang letum kamoromot pulutang ke
labang so ahem along kinang ji aso namu ahirim jeng tak ayu ding klui ahem ari kemoromot le putang te ladak akar lo phelang alam do ladak akar lo mani bangke apor ningkan phone ningkan cap ningkan krip holul putang te la so ahem along ke kopine karlo iplak bake kimit peduji labang so tara jeng pen make labang so ahem aku rak ikim ino lasi labang so ahem kemoromot penan par bangte hem kimi kim pira hem kimi bang pedulongger bang se kimi ku bang ni tu ke pang baralam ki ku damang ke lasinon ke hem ri ki pri poteng ason si mandet lo rada tum ba ala kisung ki photo mangai asi nili tum ke theglong nili tum la bang so am phang asong pa setame isi ning ki du ason da du kok lo athe mi thang akhe mi thang chi pho chiru sai de la da mi thang ong ani mi thang pisar mi thang punu po phurun pi phurun atum sai de la posi council atum abang kelang pen kemat hanang je bangke council ke li tum karbiang long akidu ka kisung kidu ki boy atum aphan kelang ke rabji atum lo ladak ke chokchi ke le sitame ki pekeng ke phithir je atum lo council long lasi alang tum tami rada long ka phuri long ke rada tum ninge chi the rada tum ke hang ka lo ni tum sung det ni tum boy det lo putang te je council ka chari atum do karbiang long aphan kerai kom atum do kidu kela katum phan ke chari kela hon je atum kelang kela na ke pakeng je atum council do pu ke cha khapen si council phan si karbiang long angkang pi atum ke chulang prong la pulutan te ili tum karbiang long arara so ana bangke ili tum ke asomar do karbiang long council atum mas council long ka chari MAC EM CM ke hai lapen MLA bang prido lapen MP ili tumulong inudo la pulutan te ili tum karbiang long akisung abang ke ili tum aphan ikerab det phan jakong do council lake isi ajakong theta ili tum karbiang long district aphan ke chupang reng plup ke chupador plup phan ajakong do labang su abang ke ili tum kadu kavita council long si chwa khalo ajak akisung ke posta te boy phis time non la forest along au klung labang so alam ki judu igi pleng non labang so rat atum so cosmetis kilong lok pen ke chidong ke charkan abang ni litum ke thek thulong abang ke so cosmetis abang ke forest along la so che thek long forest long ke eviction si ke thek long lo setame non abang ke so cosmetis along so cosmetis alar ni litum ke thek long abang ante lada ke rat along JCB pen bulldozer ke toy pak teng lo asenili tumpu bangke je sokos noti salar ke latun ke rat along ke li bangte JCB le pen bulldozer teng lo termination mane termination along rat tum ke che theglong ke sung ke photong la pen karbiang long rat tum ke theglong ke eviction at teng lo ke termination mane eviction at teng lo asi bulldozer pen a hemare petong et puason si manrong lo non bangke je sokos notis ki pi la pen jitu hala termination polong bangke terminate ji polong ko tangte a hemere pre dak si la tum han kim pi thu pe me popo la se hala so herim jeng taga bangke a hem hom ke do vega tum bangke ke cha kha khe bangke ni tuma hemari bangke la so phelang la so jeng takke dak pen marak i phit ke henulo chichini lo labang sola dake aki miatar ijeng ke judun vek pula so ahem moro modal longke karlo plak aki mia karlo plak dak thai vek nang po labang so lam chichini se hala kisungi photo mangta nang nilo nituma hemarit chingdoi rai sita henu dak sita me lapuson pidu thot na nituma phan bangke labangke moro mod nang nilo lasi hala council atum phanke jitu sokos notis ke long abang khubang phitu mangke kachuning rita patu pono lapen anco tidela itum karbiang long lo hampang asong dopit hampang asong toman setame penkes along ke klemanok bi toman setame lapuson si chuning rilo lapuson da thak si piniar ni setame nilitum hampang asong pen setame je karbiang long aton mas council lapen MP MLA bang pli atum lapen CM ke hai lapen alang CM ke hai ke cari pon tim karbiang long MEC lapen ladak parti ke doan atum setame lada bang isivet akan sai bang si tunang po lapen koson se ake mema
koson se ke chok ma koson se rat aning kang sama la bangsi hala ake theki dinga tuma bang la bangsi chingwai ponangji la bangsi insai ponangji athe rat akar i ge lake rat atum akisung lege chuar i kali rat atum ke chua hang ke lake nang pasung noi pule ke chua hang kali aki joy nang rap tha ni tum hane pe joy tha ni tum akisung pe nang rap thap pusa ke hang do kitame ahok lo pinangan atum ni tum phan aningar lo la poson ningar lo kama tha ta do thek tam ni tum do ku bang ni tum jong pon pe pupe ni tum ta la bang so ahum bang ni tum jok ang pen ta julong le kitame ni tum methang kachima tha pon ala nili tum phana pusona ningnam oida ta the sitame nili tuma bangta je karbiang long along jitu akimia kam klem ponra je kavia tum phan pe do pon tha pola mangse nili tum ta pinang an ani pe sitame je council phan ke pachini pon mek do te pon sitame nona por ni tum thek long bang ni tum ta kachimang hudu na son sido kopi posi je ke klem bom la peng ki khibom atuma phan le la pusona ang deng anwang jui luma Tepon sitame hala council tumbang isi kamatha bangke je lang tum legalize along ko pine aron do kok pen ki claim pon ji aning ke hang do kok lo te wai pit sitame lada ka bangke rada tumbang isi akisung do thukok aning ki chibi do thukok la posi council tumbang la bang su ang deng ki claim pon ji po bangke alang le tum mit hang chingwai wonggong pen pedera lagi le hal ko an ma terminology ba ko an ma lit ke hondia tum phan hang et pen ka chingwai nang tum phan la puson sini ni tum claim pon po ba la pu nang tum chongoi pustem la tum phan ning pe the pe me pen bang si council la tum bang ke la bang so kam bang deng pon nang jip bang sini tum pu po athi lada ka bang aku ahok pet alam aku cipudulang te jong si council la tum aron pu kelang aron pen si kedam lo pu pen yong si bang pharo ke thom aphan bang pharo thom ra plikep atum aphan jong si la bang suang deng akang sai wan bi nong bi nang le putte la ke bang pharo thom kali idon pen inut ma ti sakuri ke kle pulutang te lada ke don adon si hisab nang pu don pharo ke thom ra plikep adon lo la ke isi officially pen la ke eviction lo je forest along je aron ripe nang tum forest along sinang ke dudun apo sila bangso hemtun ange ditum bolujar baje sebi bet pisu epo ditung sapha epo la pusonang deng sido koklo la tum phanta lata isi clean drive nang naglo tamane la tum phanta isi la sona eviction la son si theklong long non rat erection na bangke ba ahok lo la tum ta sungkrung lo apo si nili tumai hin pensitame council ke thekiding kija la pen hala dak isi order ulai do jitu nang itu media log ba nang itu channel pen news along kelang atengas dak order ke paklang do je haladak joyanto sitia pu hala so legal advice pen si non council atum je so cos notice a phan labang so alo nang pele do kasi ni tum tame council phanta karju kantunga bangke council atum det je methang kar bianglong MP MLA methang chidor plub do dak MEC bang koratong bang EM alang tum ki bad do labang so puthak la ko council ke chariji ake hai CM ake hai mat do dachi nili tum bang council no hok pita tepin pen council methang ja kong ka che rang pen methang akhe phan akisung kidup mane kachi bisar ja kong che pedor un edet ma isi arjumi me alama bangke nili tumta akalo je sikshidula long kulutang te mithanga long aching sai ka do ka vela hai je sakuria hinon ajada hinon sita mithanga ja kong do pu kasi ka khadun sita men non bangke hala legal advice ason lo alang tum standing counselor di hadak la sila son alang li phan ki bangke sibani to mangulo alang li counselor long kupi loma mante council pen kes tongki pida pen la bang so hormu bang ke rabdun luma la ta arjumi mel lasi nili tumpu bang ke council methang CM ba methang IM atum do methang department pola dak pena bangle ke ching sai pejut ko sonte methang ang bom bang methang chithan chipiri ra dak pen pejut ko sonte po bang si nili tumta kar i lasi kadowe rada kar i bang ke hoglo
Ajat department long sitame rada dong ke kacohang sakuri bakuri ke kari ke nangje atum saide la se ke hang atum ke hang lo ta ke hang pen ke long nangji kipi atum bang si chini nang po la sinili tum po bang ke lanon don pharo ke thom rapli kep pu sinili tum jong edet po athe e don pen inut la si bang pharo thom rapli kep amuni da phan jong si kang than pe lote lale ki juji kali ahok pe hok pala tum si kang than le putang te athila tum ke asu so mati asa kuri su claim dum ta pulu putang te ani si karbiang long bangke forest department anchot kali a council masi ching hap klaki lagi lake hala a council long ke chari pene ACS ke do atum saide secretary tuntala bangtala tachimat hanangji athik council pen ba treasury pen pasi non ador maha dambok matlo agel ti gente lada ke aleng the tum chini de pin pu bang la bang ke nang le tum richard samun e nang le tumari la ke che dun jo bon e la pen isi bang ke forest along pini bang ke ni le tum sitame isi hini ka chini ani tum anton ni le tum chini thek ola pukali sitame jitu sungkrung aposi ki sung along ka japang tung ki pukang tung alam thela hello ठीक है जितु बांग फारो के थोमरा प्लिके तुम चुकामारा तुम फन पिनी लबांग सुआंग देंग आना के सुआंग देंग अनवान देत लो तंते लबांग सो डिवियन थ्रोक दो पुलो करबियांग लोंग ईस्ट वेस्ट करबियांग लोंग डिवियन थ्रोक लोंग लबांग सो चुकामार तुम चु क्लेम दुन लो तंते हाला डाक एलडीए पेंडांग लो कबोर बाबू पेंडांग लो पेन हदाक सो डिवियन लोंग आके ठेके डीएफओ लो डी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ तो la tumari dak la tuma knowledge pensi la tum ke sakuri kilong ba la tum phan deng nei ma deng nang nei ma pen la ko la tum phan salary ko son ma ning kan achik yon van kilong ta la tumari dak do dun et lo la sini tum pu bang bang tharu tho phana kang sai tar mane la ke mithang ak ke ngar kong ke char theng lo lang tum mithang mang se la ke mu ki crep room ji ke council la pen la department officer LDA punon, UDA punon, ladak pinia dealings punon, ladak pinia non dake involvement do pu bangsi nili tumangke jong ponan ko gila ke. Pena hok lo bang lo non to na council la pen department tum la tum phat inthan tha. Bang pharo thom raplikan phat inthan phet tha. Ang ton abimar la ke lang tum long si chulai labji. La pen ko la ke karbiang long ke autonomous council ada inkir chegi la pen Karbiang long jitu forest department an ke lake chinghap chegi lake lake latum bang pharu ke thom rapli kep atum ake chok che long ma se ang ton tanang ta politician atum involvement ado pot chinep labji lake lasi da claim prang bang ke review alam tum chi review da prang ra la bang so bang ke kuson ma ake mia to wa ke pon bang se ake me council atum phane tum ka chuningri ba ini tum alam tum hagi pukang tum bang ke lasi hala tungke asumar mati di api apu ke hala dak borbabu LDA UDA dealings apen DFO mati divion tinelo lapen wang tu poda council a secretary tumlong wangji long a file dam ji tibul dam ji anan si inu da munit akai asakuri longji anan si adom mahal longji Nang tila bang sono le chalong lo putang te yung si court pe sinang bisa lo putang te ang to nang bung to i lagi. La si labang so abang ki bisar wong wong nang bisar putang te bihe phanda kechok chelong te bisar nang po thedung sitame lake thedung pupedat nang ji. Nono bang ke hala uncit aphan ana bang od wong amat jitu nono bang ke office sitting di non ke thelong office sitting hai. Office sitting an bang ke jogren mati. Ini tunggu tek tulong banona kisung nang conpak atum anke lake asumar atum sade for third grade and fourth grade atum pa mane pion ta chuki dar to mane dutu mane forestar mane forest guard latum ansi phuvo eteme latum ta aju phelo le dorma aposa chong hudam le latum ta kechi enam ka dilo mati office alang tumas hidu rendensi alang tum bainong anam ke chudeng mati Lasi dak bang ke council apen aleng ke thia tumbang chirok to ba thek se resya lo ho ile tum Karbiang long autonomous council secretary tumta dom well educated side nili tum ke lage nili ke por hita we sitam nili tum ke chini ba officially aron pulutang te lada ke asuma ra phanmen men reblok ke ape podumati
asomar phan ot pa prai pute ape apuri nang lang ape aposi chok chi si mo ke hala asomar adai piji mati la si council atung la pen department JDF tum ta chidurun trip ke hengnulo ba borbabun ta chidurun trip te hengnulo non ke ame thang sumar lo mati la tung aku la tung phan isialam klar pi pe menang ji balang tumpini ani tame ke son siklan po son de po isia lang tum sitame nang tu media thengno pen ke thang pe klar ta ave mati no ta council pen ba department pen ta la anang deng dam ji pute rar phan bujai nang ji ti ra tum chini mati rak putang de le pilo ka chini po ke se alang tum ke thek elo re elo sitame alang tum ke thek re ya son si du e person dili tum ta ang ton ta MP lo ang ton ta MLA si man et po ang ton ta EM si man et po alang tum son si secretary son si man et po alang tum son si di tum thek ere ette ta alang tum ko an ma ka chini ko an ma ron ke claim man ke ili tum chi ni ma te ra da tum ke la pos akisung do ko pini alok a lo non son ang pilok ta tum e okay claim player do claim player nang ko la so lo long so cause notice alang le tum ta claim plan nang ko la sini tum thek long ke kichi parjan ke so cause notice ke isi alu lo setame arjan long thek long ke JCB pen bulldozer ke patong po hem patong po ateng lo la so cause notice ban ke hala ke long atum kichi feel ban ke kichi matha ban ke terminate man ne hem ki prilu la ansi la anang deng se hala tum ke chimatha ikderlo la posi ahok lo akisung lo aholo nili tum foreza phan isi akachuning rido je hala kilong le bang phu bang phido pura nili tum la tum phan nili tum la legi pukali la kidu tang tum phan than ra pachi dong pachar kan pachi thu pachi that apachi sorsa paching ton paching thira hala tum phan pinon pu bang nili tum ke pinya ni tani tum ke la bang so alam thini tu angho pe ni tum bar ike la pen aku ni tum tok jir pen a kitok long ta me forest long ta record do la pen council long ta du ji pen ni tum long ta du ni tum la bang so ke mang ka dik sitame hala tum akisung da du ko ka po la tum phan council la jak kong je pherang ra aki mi apus create pira la tum phan ka chong da avar sai tho tha pusini ni tum ki pu icho se pinia ni tum hala bang song deng bang ke ni tum ta kar bi mati kar bi pu award se di me kehian po words ni tum ta hala bang so words hala so a kehian po join ni sini tum kar jap mati ni tum pilo da ali ki long dun kente pini ason no ma ke pina tum nga hok me ni tum chari ta ni tum han kang ton ta du ta hai me ne kang thi ta me ni nang oi bang ta du ta hai me ne ni li tum na bang so a kar jap lo hala ta ki cheng a hut ke bang pharo sira trok ke ba ke thon a ke bang ta khe kar bi pu da in no ta ni tum paro ka mu ni thek long le a jok si ni li tum ta so ar jap dun lo tami nili tum pon pak dam pak kona ni office ta ni tum tihor dam nut nili tum pinya ni ta ni tum claim klela council tum isi alang tum alam chak do nang tum tokjir pen arona teng pen ang pachini no nili tum ching sai mir popo ateng sini tum ki pichon mati pini council ni tum hopelo ni tum tim dam si council of phan ke ching wai dam long ta welang CM nili tum phan ke face long pen ke chi than long puta nili tum na bang so ang dengan ta ni tum chi yot jelang mati sitame council atung ko pini legal advice ke en pen legally claim nan po men pen so cause notice pilo la so cause notice pen abang sinon bang pinang an ile tum kar biang long hopta bag do keilo mane hala kisung ki photo punang ko notice jitu so cause notice la bang so ke chilong kre tu mang ke ju thek the jun thek the du thek the thak thek the lo kunat lo ma kupulo ma tanong te la tum la an lo nang tum media long pen alang le tum alam the alam boy ke long alang tum alam aning lo alam si ke than lo la tum ta kani tap kalilu tanong te mani bangke suicide je ang dengda du ko extreme ang dengge dam ja tum anda du ko la tum ke rada pot si council tum la ke arju bui bangke hengno la ke rada tum nili tum rat tum ke rad hian si chichini la tum kani tap kali aninga lu ko matha lora ki sunga lam si ke thana posi la poson ang dengke dam de ja tum ta du ko la sila puson no putang te council atum mane jitu council atum bang nong me ke wanji phan le bor inangi rat atum ki pipen ke pa chupen achi thok tum nun kak abang ason bang claim ke det nangji ki pilu pute aning pang samji non ke pa chulu te la tum pe chulong pe me na pita piang to da theng po ya bang ke son bang vi nang ni lo council lum ha chuning ri bang ke pi te pi pe me na
Laposi la tu manda pacuklem abang ke juntu neki ke klem long tang atu panstame ning sam jin pen pacuklem nang pacu damlo na. La dak si aku isi bang council atu mang isi kemat hanang ji ni litum isi pon mang ke. Council tum Forest Department pan kacuruduk di kedam tang ko ana ciklo neteng ni igdar lo. Kacuruduk karbiang long long kacuruduk. Forest Department atu pan. Amane labang so hot alang tum pulau pupo revenue lobo alang tum nikan sekpen kakale ka poisa ke ongne ke je Forest Department hen lobo. Council pen ta curu set mati. Tangte labang pharu ke thom rapli kep abang phutum ta labang so collection nang chi peduk pike council of hana puru ke pangcho atangka maha kiri pike labang pharu ke thom rapli kep atum ta labang so ke pangcho atangka kiri karlamong ke latum ta chi peduk dun latum ta tiki dun labang so forest long chongda lo tiki pido labang so ke tiki pen ko anma alang tum labang so a revenue ke pang room atangka council long lelu mati lasi labang so tangka ta ki joy kalilo la tum ta chipiduk don lo non bang pharo thom rapli kep abang